Kalugurang mga kapatid, kinasal pandayanan, dimdam tamo po king Ebanghelyo tamong ini, nung makananon na yung pepakayapan ni Jesus, yung katuwangan ng San Pedro. At ganiting milagro, higit tamong masala, yung masanting ng pamiyutos San Pedro at ninggayang katuwangan. Mayap yang manuyang San Pedro, huling ginawa yang paralan, kapayaws ni Jesus, bang pakayapan ni ingkayang katuwangan. Mayap yan naman ing katuwangan ng San Pedro, huling niyang kinayap ya kingkayang lagnat, tinalakad siya at migsilbi ya karela. What a beautiful gesture of love and concern. Pilatanan ng katuwangan ang boning kayang manuyang. At yan yung metong karikayagkatan na ng Ebanghelyo tamo. Ing manyaman, ing masaya, ing mayan, apamiyutos ning manuyang ang boning katuwangan. Kulinumisan po ing pagmula ning gulo king pamilya, ya pinitang relasyon ning katuwangan king kayang manuyang. Nung minsan ing metong katuwangan, lulod king puso na inginggit king kayang manuyang. Uling yang bayan tao ya pa'y anak mo, ing pukol ning lugod na, at ing surrender daring sweldo na, mumunta kang imana. Dapat ngayon may isawa ni ing anak mo, kami nisdilan. Di kayang sweldo, ibiyan na laking asawa na, at karing anak ka. Nyay kang katuwangan, emo pangalalwan, emo sa sarilinan, emo pagnasan, ding sweldo ng anak mo. Otang may asawa ni, uling katuliran dareta, ding kekang ing kayang asawa, ing kekang manuyang. Pero kayong anak kami makiasawa, yun naman sana lalako, ing support tayo, karing kayong pengari. Di na nyo lang daki, kayo obligado, but out of love and concern, karing matwayo, abutanan nyo lang, nung alang susuporta karela. At di ka naman manuyang, may babawal yung asawa mo para sopa na imana, lalong-lalo na nung alayang kabiyayan ang pong source of income. Well and good, nung dimpengari nyo, nung din katuwangan nyo, at inlang kabiyayan. At nung minsan na sanang kaganaka, imbes na ilindinan nyo, ilapay sumawag kaya kayo. Huling dakalapengaring mayap, dakalakatwangan na malugod, at yung kumbalo ng masakit na rin apuna, yung sasagot, king hospital bills, ang poking pangulo, daring kayang apo. Beautiful gesture, karimpengari, kaya tinang manuyang, at tinang apo, agyang pang migsarili na lang, at supamuri lugod, at antabi, daring karelang matuwa. Sana'y kayong manuyang, ituring yung pengari, din kayong katuwangan. At di kayong katuwangan, ituring yung lang anak, din kayong manuyang. My dear brothers and sisters, naming gewa ng San Pedro, lepita ni Jesus, at sinabi rin agad kang Jesus, ing katuwangan ng San Pedro, amalagnat. Baliyo po, so pantala rin masakit, bangagad lang bitalakad. Naling sao, apelita mo nga ipiye, karing masakit. Number one, siyempre paulo tala, ang buwang medisina. Pero itamo sa nakakalingwan, nung ating masakit, palanya tala. Let us give them not only medicine and medical aid, let us also give them spiritual aid.
kapamilatan ning sakramento na ning pamaglanya. So agad din sinabi kang Jesus, niya po ang ating masakit ang miyembro king kakatamong pamilya, agad dyan payawos ing pari. Bangketa ing masakit, medina niyang spiritual support, spiritual strength, uling grasya ning akong Ginoo nung kaburyana, di na niyang kapaldanan ing masakit. Kapamilatan ning pamaglanya, medina niyang peace of mind and strength for the body ing masakit. Emuita, spiritual health ing kailangan ning pamilya. Lepita ng Jesus, tela ni gamat at seupaning tinalakad. Tela ni Jesus, tela ni gamat, lepita ni. Bali po, nung ating metong apagi, makakayap at magpasikan king metong masakit. Ya pinitang loving touch and loving care, lalong-lalo na dingke kang pamilya. Dakal ko buha kakit may asawa, saludo ko, matatouch ko. Po taging babae, masakit siyang asawa na, lingunan yung emunano. Po taging babae, masakit siya, yung lalaki, yan naman yung mamantabe kaya. Po tang masakit siya yung pengari mo, asna ng kanyaman. Po tanding anak, kaulandala, imwandala, suklendala, polbandala, subwanandala, pagluto ng lelot, abayan dala. Nung ating meto nga makasikan lo, king meto nga masakit, para talakad siya. It is the moral support and loving care of the family. Inyapin po ng masakit sa imam, itukimo rin apo mo, itukimo rin anak mo, uling ami misnong lola, ami misnong imamu, rin apo na. Ita mo man siniklod na kaya, ita mo man kinawul de, inumati, ay de apo ko, kanyaman na. Lola, talakad na ka. Hoy ma, kaluguran na ka. Apisan me kanwa ni mamu, suklen me buwak, polban me gulot. Panamdaman ng mamu, kaluguran niya pa pala. Kailangan niya pa pala. Inyapin pag nasana. Agad siyang mitalakad. Bang agad siyang miuli kaya kayo. At akayapin na kayo. My dear brothers and sisters, kanita mo rin likwanin ng lagnat ing matwang babae at iya ing migsilbi karela. Health is wealth, but health is also for good service to one another. O ining katuwangan ng San Pedro, inyang kinayap iya, migsilbi iya kare Jesus. Migsilbi iya king labesa, pigsilbiano rin alagad ng Jesus. Pigsilbiani ing manuyang ng San Pedro. Kasanting a gesture of love and gratitude kining katuwangan ng San Pedro. Inyang kinayap niya, yan naman yung minablas. Kapamilataning manyaman ng kasuyuan, karing alagad ng Jesus. Nung tinanggap tamo, i-share tayo ka rin aliwa. Nung masikan ka, be more than willing to serve other people. Because help is for service. Nya masikan tamo, batang makasuyo, king metong at metong. Ikanyong anak, nung ala kayo rin sakit, sana, eko masakit iyutos. Patsepe pasaw may mamu, agad-agad, opo, sopan may mamu, alitang asnana kang kasikan, una may pa yung computer, una may pa yung TV, potang utos na kang imamu, kailangan ang sahot mo, agad-agad, sumahot ka, kateter ko, mo panugal yan, ing matamat, ang pangugaling senyorito. Nya kaluguran ko nga anak, sana, always be ready at the service of your family. So pan may mamu, king obrang balik,
So pan may tatang mo, huwag ang lilinisan ng kotsina. If you are healthy, you must be ready to serve. Inyapin ka bang masikanta mo? Sana isuyo tayo, ing sika ng tamo. Kingapong Ginoo, ken komunidad tamo, ken pamilya tamo. Health is wealth, and health is for service to one another. Bali po, nung minsan napapansinan ko, dengaliwa, 55 years old na pa mo, lupa ng 75. Dengaliwa naman, 85 years old na lang, lupa na pa mo 65. Bakit kaya? Luka rin malibatan ng sikanan ng metong tao. Ing sikanan po ng metong tao ay upang katawan. It should be holistic, and we should strive at holistic health. Nanin po rin ang sabihin ng holistic, kabilugan na pangatao, pag nasantam, ing kalusugan, ning kabilugan tamong pangatao. Uling kalusugan ay iyang katawan. We also speak of mental health. Putang ka positive ka, malinis ka pa ang isip, ka mapanisip marot. Putang gigilingan ng isip mo yung kayapan at yung amano ng Ginoo. Exercise mental health. Mo palog yung isip mo yung matura, ka negative thinker. Because sometimes makapangalambot, makapangay na, ing marok apami isip, makagulong isip. So, peace of mind and mental health. Makanyalwa naman, emotional health. Itanam mo kayong puso mo yung lugod, ing ganaka, ing pamamatawad. Uli po atang mimimwa ka, po atang magtanam kang mga sama, mimina ka. Makapangay na, ing kamwa. Makapangay na, ing selos. Makapangay na, ing sama. Hitamo tatanamitak yung puso tamo. Emotional health. Keep your heart healthy by filling it with love, not with anger and hatred. Let us keep our emotional health. Always fill your heart with love and forgiveness. Emo tatanaming paginakit, ulingin tao mapaginakit, malapit kaya ing sakit. Let us maintain physical health, in kalusugan ng katawan, good rest, good exercise, and proper diet. Tayo sana buswan, ing katawan tamo, uling natin niyang limitasyon. Bota dugo, sumobra kapagal, over fatigue. Ing katawan tamo, ingatan tayo. Makanyan mo naman, spiritual health. Banyo'y kasalanan, makapangalambot. Ing guilt, feelings, makapangay na. At tanda na nito, masking walang hanggan, Medei William, ulingin kamulangan ng Tomas, halos pena ko rin ang 2 milyon, bangatin niyang pamayad, king sugat. Agyan pang nanunggawa ng Tomas, agyan pang ipasa ng sisikan Daniel, patugutan ng konsensya na, aya, kinuli ng kamulangan na, nyamita sa presyo ni tatang na, may atakiya, uli ng kamulangan ng Tomas. Spiritual health. Irasanang ing konsensya tamo, ing kaladwa tamo, papanatilyang tayang malinis, mangumpisal tamo, ulimpod ang may umpisal ka. There is a surge of peace and an avalanche of grace in our soul. And then maintain family health. Nung marinig kayong ipapamilya, may kakasundo kayo. Family health. Healthy relationship within the family. Masandi nga pamiyo, dos na rin may asawa. Katuangan, manuyang, may kapatad, may bayo-bayo. Family health. Keep your family healthy by loving one another and supporting one another. Uli makapangalambot, huwag ang kalaban may asawa mo. Makapangalambot at makapangay na, huwag ang nakakaluguran din anak mo. Makademoralize,
Potang mismon din kapatag mo, susukad ka, makalpangay na, potang din pengari, alalang lingap ka rin pamilyada. Let us maintain health within the family by healthy relationship. And then let us maintain a healthy social life. Lumlugarin we are at peace with one another. Halitang kapatid mo ang siping mong balik. Bala ng tao, pakipatin mo. Halakang kasundo. You're living a dangerous social life. So my dear brothers and sisters, let us pray for good health. And let us serve one another while we are still healthy. And let us live strong and love by maintaining physical health, mental health, emotional health, spiritual health, family health, and social health. Talakad na. Panilang banalaw niyo ng panibatan sa belang kawalan, kulinita pagparalang bumi, pabanalan mo sana natingay, yung panyan spiritu, bang parakya kami, malihalang katawan at daya, ng Ginoong Hesus Kristo. Bayan niyo daw ang lusang loob, king panginasa at kamatayan, kinuwanin tinapin, at kepasalamat sa kera. Pirasa niya din, galingan disipulos mana. Tagapan niya ikawan at kanangin. Itiya, ingkalang katawan, amidawan para kaya. Makanin mo lang mga kaibat ng bulan, kinuha niyo kalis, kasi bayo yung pepasalamat kaya. At binili yung kalis, karigay nisipon na sinala. Tagapan niya ikawan at minumpo kanina. Hindi yung kalis, ning kanakong daya. Hindaya yung bayo, at alamang kang ipan, kami bubuo para kayo, at para rin ng tao. Bagian kami patawanan ng kasalanan. Dapkan niyo bilang kapigarahan kanaka. Ipasya tayo ng misteryo ng kasal pantayan.